masudena nahinol sohonmi tudebat aja hoba pardengan bahasa ini. Lantai di tahun dolma rohana dona saya. Luluan nasa rumah dua dihamu saluhun na parsangabi hami amat taraja inot tasori padang saluhun na mga hita na daw disoron na patoy hami tung mauli hati gudang do di pasa rohan hami tu hamu saluhun na makahulong ni hami ala takas to jalo hami jalanung mahuhilala hami dengan nilagu kuli di basa muna tu hami hasuhuto terluko di batu paparan di damang nasa rumah dua siang mulai marujung ulu damang nasa rumah dua satu pertikianon toktong doha muro bandongan hami jala di pasat tamudo tuh hami akatan dauli hatana dengka songon pangapulio tuh hami keluarga jala di pasat tamudo tuh hami akapasuga bedot pasuhoras mauliat ema dia musaluhukna tong dong musa pangidon nami nang ditikion dinalaho pata panaruhon na tua-tua nami opahim hitan notu par tu TPU Pondok Kelapa pangidon nami do dongani hamu hami kerajaan nami inang namorai. Jadi saya linare tunggulang memuliade di masa rohanami tuhamu saluhuna. Raja nami tulang naburju balas tamu majohami jo laho patorakon tarsongon dia ma partarobon nami hami na dua-dua komparani na dua-dua nami. Ia da wopung nama mo perhami margor mai raja putahal na sumurung merpau. Ia putahal na sumurungon opa ma anakna anak siakangan guru maniting, anak si nomor 2 Pujait, anak si nomor 3 Puni Husor, anak si nomor 4 Pumau. Jadi si anak si nomor saya masih yang keparani putahalon raja namina mamo per damangomuse ima warna guru maniting. Molo da pengguru manitingon 5 ma anakna. Anak siakangan Opu Debata, anak si nomor 2 guru Pangilingan, anak si nomor 3 guru Lenggang, anak si nomor 4 Opu Garang, anak si nomor 5 Tadil Sorga. Jadi na langsung batu damangon nato nasaur batuon sian anak ni sian anak siang guru Lenggang mak. Ia ada opung guru Lenggang, anak na 5 guru nasada, anak na siang kangan Opu si batuan. Torok do hami di sawar peparanna, anak si nomor 2 Opu si lobuan di sawar dotong aka peparanna. Anak si nomor 3 Opu si Batora toro ison dotong poparanna. Anak si nomor 4 Opu si Boksa ison do hami poparanna. Anak si nomor 5 Opu si Som ison do hami poparanna. Buru ni daw pungon imam marhamulia mon tu pajahitan sian raja si Janggut pargorma punami opajona Opu si Hucak. Jadi songonima raja nami parianak konon ni daw pung guru Lenggang jalan nama mopar damangon. Ima si anak guru Lenggang si nomor 4 ima Opu si Boksa usia merpau mengalak boru dirajai boru si Mangucong anakna 5 anak siakangan Opu si Wistar mengalak boru dirajai boru si Agian Opu Marusaha mengalak boru dirajai boru si Agian Opu si Dusun mengalak boru dirajai boru si Agian Opu si Bidang mengalak boru dirajai boru si Aha Opu si Paratama mangalak boru rajai boru hudajulu om anak si nomor 5 raja namina ta pada bor sana anak ni Opu si Boksa da dua-duai boruna 5 sada mai si Bolbol Opu si Subal parhuta tu marga sinabela Maraudimas bor marpau Opu Jujung marhuta tu marga Panjaitan Laban bor marpau Opu Haposan marhuta tu marga Siagian
Lohina boru marpau mapuasal marhuta tu markasi turus. Intan boru marpau oppu sotaruluan marhuta tu manurung. Raja nami inang namorai iya damangon seorang mau tahun 10 lalu Mei tanggal 10 lalu Mei tahun 1977 di huta Porsia Sibitu-bitu Narumoda margoar mon raja nami damangon pipin merpau situa pipin merpau gelarna oppu siparatama raja nami tulang naburju iya dainak sinahinan nunga baru junggolu tahun 2005 di masa-masa Tuhan tado di damangon 5 danak 2 may anak 3 guru anak siakangan 5 si Tua Henry Marpaung mangalak boru nirajai boru simpulun di masa-masa Tuhan tamadida sida 3 anak si nomor 2 urasi Marpaung mangalak boru nirajai boru tulangna paribanna boru hutajulu di bahasa-bahasa Tuhan tama dinasida sada boru siakangan peniwati boru Marpaung almarhum manang naung marujungolu boru namion marhuta maun tu margamanik di bahasa-bahasa Tuhan tadi dinasida 2 anak 2 boru si nomor 2 Nura ini boru Marpaung marhuta maun tu margasitorus di bahasa-bahasa Tuhan tadi dinasida 3 anak no boru si nomor 3 Martalena boru Marpaung marhuta tu margasi majutak di bahasa-bahasa Tuhan tama dinasida 3 anak dari raja nami tulang daburju punguma poparan di damang nauk saur maduon anak buru parumain hela doho pahupu torokna 24 halak songon riwayat perkarejoan ni damangon mengajar doon di SMA Negeri Baligi dungi muse pindama mengajar ma di Pakistan Embassy School dungi muse mengajar dotongon di kursus bahasa Inggris IEC Merdeka Barat mengajar do muse di kursus bahasa Inggris Santa Ursula English Course Riawat Perhuriaun di tabal hondo damangon gabe situa di gereja HKBP Sutoyo alai pindah mana tua-tua sian gereja HKBP Sutoyo tu gereja HKBP Duren Sawit alai tu pindah da tua-tua namio tu HKBP Duren Sawit tongdo raja nami mangulau di hurian itu kata tongdo situa tong damangon di HKBP Duren Sawit marujungolu madamangon tanggal 2 September 2022 pukul 12.30 WIB. Jadi rencana nami raja nami sadari omma raja nami pangarabokna sadari omma tok pertuakna anon raja nami nuksikop akaulau na ada do satu ria udurono taman non raja nami damangon tu TPU Pondok Kelapa tarsongan imba raja nami naboyu patorak kami songan jujur ngulu nami tarokbonin damang nauk sarumatuon bolong akan orang lebih pak mangatu si mamu mau lihat ya mak gawe jala horas kinasa mau saya itu protokol gabe mah jala horas dihamu bonani kasuhuton Kaulah tema di Pamuna Hasuhuton di Pasar Tamuna Suami lima songon penghormatan dukung na dua loksor madon ala ini dihamu-hamuak pargual pargosi ison dong dohami sian keluarga besar Marpaung Bogor Sejabotabek ada lomba kota mula-mula las domba ke kota Sabah perwakilan
Barpahok tianak, barpahok iworu. Alania mapar parguar pakosi. Asang biatong. Akapo parani na dua-duaon. Bae majo kodak siatur maranak. Siatur marboru. Pas ada ba godang lihat-lihati. Dia penggabian, dia perhorason di sungai keluarga besar Marpaung untuk Lanjarion. Baik godang lihat. Di hitane mardonga tubuh dak pola sude manga lihat. Bolo tu pena jolo na ber situasi kita. Ber situasi kita.
Habis dari Sopo Parana, Parlas di Rohado. Saya lihat ketujuan dari Osiri Parana, Marku Ngajak, Alani, Barpagiduan, keluarga besar Marpau, asa bandang nggak Sibu Ngajak Pui, asa lihat Naksoni, Bunga-bunga, Lakapo Parana Tujuan dari Bandang bang ke situ lihat.
damang si Tio las padu matu hasatan na. Wala di tayo damang. Ihasahatan ita ako rasum betul. Beda mah. Horas. Mau lihat emang dia mau bonan hasil. Marjuru Mauliati Upasatami Tuhan Kaperdenggan Basa mga leon ari nauli ari nadenggan dia para sedarion di partua ni tulang nami tulang na burju neha holong namion apa dua hon Mauliati Pasatami tulang nami Raja Markau na mga liat tiki duhami apalagi tikion Lihat emang boleh. kalau kesehatan kada kautik di siala partua ni tulang nami na burjuan kami di Sol Simatwa Guru Muli Simatutang Yamu tulang pulau nami Narodo kami nadohot berduka cita kalau manukayamu mengurugi di siala pagbuah hatmi tulang namion jatong-atongan ikhlas gamuna upatu pahami do nang manukayamu ulang napeso sadia natar patu pahami Tuhan tama namangkohi pinasuna. Lima. Dihamuan ka pinoparna sa igajang lebih gajang maugurmu jala torok akka pinopar muna so naik pasangan nami untuk politik nas baru kamu bolong motik pinasaat kami sa itu hatta mana masuk Mau lihat emang. pasangan kami bae makodang dia jiso parkos sinami
Horas, horas. Kau lihat Pak. Horas. Kau lihat mari abang boleh nami saya dok bere nami. Siyan hula-hula na poso. Nauli. Dalaho pasahaton pagdulong sa hali rasa turut berduka cita. Inang jumolo amang boru nang pakorasonon di sude keluarga. Molo di bagasanon ba siyan jujur ngolu na umpuwigi kami ngatong macay gabi amang buru namion Nauli. maranak marburu marpahok siya nanak marpahok siya buru perjolo ba mangidogodang mula-mula mahami asa Nauli ate. umlay kami ulaw no Nauli ate. pardoan parkotsi baik kamu mah godang mula-mulai asa menontor kami hula-hula sian hula-hula kapos. Jadi guru di kami mah pasahaton ulos polong tu perjolo mah Nauli itulah. tu hamuna yanakon niya mang buruon dua hamuna namarhahamaranggi dohot iwoto nami tolu. Nauli itulah. Jadi lima majolo hupasahat kami pasabong manon tu pahokpu pangguan. Ison pasahaton namin do khusus tu pahokpu pangguan. Nauli ko lang, nauli. Jadi ba di Bereku Raymond Pratama Odo pahokpu pangguari dia mengburu jala ikut kasdon paroha hurum kalau pangguari ikut gabisuri dan teladan do mana semua dia amang borwon di goluna sebagai tongkat penyambung batu horo bereku nasdoroha memereng naburjudoho jadi posdoroha nami panutak ko jada gabi tonto tu sudah pinok parnya mengboro Laki kamu kan
Horas. Asabagong matutu naman halto. Dulog goyang ko naman Robia. Horas namin raja namin na pasahaton martabadabay matutuluan ng buoy hami ko mangalian mararupon raja. Pagkas nakit raja namin di ulaw manugot rodo hamong saluhut na hulala namin rap dohot na tulang namin na magbuwa boras si Piritoti firma butuh koki baul-baul mapasalong firma saluhut ko para ni na tua-tua naok saur madua lucu-lucu mah nang akka pasamodan tangkas raja namin di pasahat tamu yakka ulos nagajak ulos sitoro rapu ang giyak matutuh mengagajang umur na tua-tua asal balga matutuh batu tiang rumah balga tiang isopo mengagabi na tua-tua nami naok saur madua gabi apa yakka koparat na tau poso jadi baik kamu mah kodang asa katani jala sa pukau batu si tio-tio baik mah Lihatin mah dihamu hula-hula nami hula-hula macai raja isi bolo mau lihatin Didos ni Tahita itong raja na Budari nauli raja nami tikyo mahamiro di dung maralaman na tuwa-tuwaon hadiyaon laos tikyo mahami pasahaton parbuhin ni holong ngami tuhamu saluhut na lumogi tubamparan ni ibebere nami na tuwa-tuwaon. nauli raja nami Jadi anak-anak ko di Batu Mahamuang sa bangunan. Ang tiyak matutu martinagi marminegi tu hatta. Tiyak ka rohan na basangap na tua-tua. Sahak mapasu-pasu itu kamu. Jadi naik pe. Hatta nami. Matara guru budul. Asa tua ilagu moti tururani pengidoan amat pergual pergoci asia mahami marpangidoan asa siacur mula-mula tu siacur mula topa mardepakot tau toba mula kami mula horas mula mamora kandama godam mula-mula baik damak gotak mula-mula laos di damak ma tumondak sopa ayamat terima taruh si sopa di ngolu tahun si topa nasa nado damak ada borhak mam pasaton perbuin di hulung ngam asa julos yang mantan di batato oparan di na tua-tua di duluan di arion hebat itu raja nami berdama madihangi gondang lihat asal lihat nauli lihat beras
Neng rumah kami raja nami, ina lau manoba rajai, lau pa sangapur rajai merhide, hide piso nagajang. Atong raja nami mangarade marajai. Sawa, baru dah lah. Birma tutupoki bahul mapas salongan. Birma to dini na tua na yak kaparan na tua na saur madua luju matutu nang akta pangomoa. Di pasahat tamu raja nami yakka ulos na gajang ulos si toro rabu. Saya gajang maka umurri pinopari na tua namyo pinopari na tua namyo 7 luenon. Tabba yakka berita gabi berita horas tuhamu salutna tulang kami tulang rorobo raja hutapea jala sitorok pinopar matutu nasida 7 lueno alani raja nami bau liate mah di pasah roha nami kolam mau liate mah apa lagi bertikia don angko namang apa nor raja nami sekali mangaku mahami saluna tuhamu hula nami doho tulang nami bertikia ku pasah tay mangu saya raja nami kondak kakak
Sesuai do pakadeo tanda bodari Tokoraja. Nauli. Pasahaton nami ma perbuat di holong kami tu hamu perjolo batu paran ni amang guru nami bere nami noksor matuon Mau lihat itu lah. baru penot tu pahok pusara na pahok pusaporu dohon mewakili hak ini yang guru nami on dohon mewakili botona Mau lihat itu lah. Mau lihat. Soni mate mau lihat mamang pada nami yang dua nami tu mantara do inata soni pada Asagol ada ulang pada nami ada patu jorana doro Mau lihat mamang bebek kamu dulu kamu tu jalan dorong atong hidup dah dua-dua si ajur mula-mula tu ajur mula topang naik pakai bak tangan mahami anak pada nami baik mak kota mula-mula pada mu tu kota sopa baik nama Asadok na dua-dua, MSC na dua para nyo balik si Borok. Amat tadi matar si dua. Horas sila di dua di Borok. Betul. Sampul marorok. Ah, kau sampul marorok sih. Kami baru buat di holong kami, baik udah sampai-sampai. Molo tuk somoni be na boy upasata yo ko di holo
Tuhan tamaan na manambay pasu-pasuna. Partikan lu pasatay mah Tuhan guru. Mana nih, Mas? Jadi mau lihat godang mana pusu di pasar rohanami Tuhamu tulang kami raja isi mangusok. Raja nami tulang na burju. Adorak sohtor sok kami mengelusi. Yak kasaluhna hata pasugabi ne pasakmu raja nami neng romahami. Inalawa nopa rajai. Lao pasang rajai pargot sinami. Neng romahami. Lao mandapoton manoba tulang ngami raja isi mangusok pabor hatamu mahami marhite-hite godang nahobar tusi benda Jadi mau lihat godang mak. Dohonom matutu raja nami tujuh lueno dabot berita gabe berita horas jala siga jamumur yakka pinoparri na dua nami naok saur majuaon alani raja nami mau lihat mah di basah rohanami tuhamu saluhubna nahu pasang api hami uduran itulang raja simangusok holam mau lihat mah raja nami nabuyu pas hatami apa dari bertikiano angko nama apa nor raja nami sisa dari aku mah tuhamu saluhubna nahu pasang api hami alani raja nami bertikia ku pas hatami mamu saya tuham Di kabupaten nami. Asa kok nau nadenggan saat nadenggan. Asa binu paduha dari kanan yang weltio. Baik mamang godok kesehatan padumu atu si Jotioi. baik nama Horas mau lihat di pasar rohana tuhamu tulang kami raja si mangusok.